Nekoliko puta sam bio ovde prisutan u posjeti ovoga mesta u kojoj je bilo dosta diskusije i razgovora o budućem hramu. Bogu hvala, sve se završilo onako kako smo želeli i nadamo se da će uskoro početi sa gradnjom hrama, odnosno jedne divne crkve drvnare, kakvih je nekada bilo mnogo u Srbiji. Neka su danas postale istorijske značajne, na koje se pozivamo i radim što je takva crkva jedna biti i u Beogradu. Sada gradimo duhovnu kasarnu koja je potrebna našem narodu i nadamo se da će ona imati veliki uticaj na žitelje ovoga mesta, novoga naselja, gde su, kako čujem, uglavnom mladi ljudi, što znači da će crkva imati perspektivu za svoj budući rad i misiju.